Amerika'ya droneke Iran'e hist, yekim ledana vecare. Hatzanin ku droneke Iran'e ya ku lideryaya umane, neziki keştiya balafiran Amerika'ya USS Abraham Lincoln edibu, ji aliye balafirin şerin Amerika'ya ve hatiye histin. Raya dareki Amerika'yı ji ajansa Reuters sere aksivi, hurgiliyen bu yera ku roja seşeme kevimiye parvekirin. Ligori nuçeye, arteşa Amerika'yı droneke İran'e, ya ku bere sveda bu keştiya balafiran a USS Abraham Lincoln'e ya lideryaya umane bebandor kiriye. Raya dare Ameriki diyarkir ku modela ve drona ku hatiye histin şahet sed usiuneh a İran'eya. Hat eşkere kirin ku balafireke şera FC u penca Amerika'yı ku lihereme firina evlehiye dikir, ev drona ku berbikeştiya balafiran ve diçu histiye sware. Nunere taybet Amerika'ya ye karubaren rojilata navin Steve Witkoff, biserokwezire İsrail'e Benjamin Netanyahu rejiviya. Mijara serekiya jivinedan ustandinen roja ine yen dinavbera Witkoff u vezire karenderve ye İran'e ebas Irakçi debu. Her vihade Witkoff bihecmarek berpersendin payebilinden İsrail'e reji biçive. Ofisa serokwezire İsrail'e liserçivina Steve Witkoff ben Netanyahu dahsuyaniyek belav keruf. Beri Serdana Witkoff ajibochivina binunere Iranere, serokwezir helvestakhwe eşkere kerugot, Irane gelekçaran sozen swe biçihneanine, ujiber ve jinabe mirov bi sozen ve baverbe. Witkoff de bi sererkane İsrail'e Eyal Zamir u seroke Mossade David Barnea reji biçive. Ligori rapora rojnameya Financial Times'e Britanya'ye, jibojivina roja ine hinek daxwazen sereke yen İsrail'e, ji Amerika'ye hene. Çavkaniye ke agahdar ji hükümeta İsrail'e ji rojnameyere ragihandiye. İsrail ji Amerika'yı daxwaz dike, ku her peymaneke bi İran'ere, rakirina uranyuma devlementkiri ji vi velati, rawestandina temami ya devlementkina uranyume, sinordarkina çekirina balşekina pirina muşekina bo komen çekdar en nihereme liswe bigire. Ligori rojnameya Britani, Benjamin Netanyahu hişyari daye idareya Trump ku her peymaneke lawastene kirina demeye ji bo Tehran'e. Ligori gotina berperseki payebilinde Isra, iliye kunavevi nehatiye eşkerekirin, Netanyahu dijivineke girti de gotiye. Ve bijerka şer a jibo guhertina rejime, jibo me ji peymaneke be armanç çetire. Ve guhestina hezana bo roşilata navin. Ev serdana nunere Amerika'ye, didemeke deye, ku Amerika'ye hezeke mezina leşkeri şandiye hereme. Ligori rojnameya Washington Post'e, keştiya balafiran og Abraham Lincoln, bi hevretiya siger keştiyen muşek hilveşiner, li bakore deryaya umane hatine bicihkirin. Her keştiyeke hilveşiner bi dehan muşeken cüreya tomahawk hildigire. Her viha du keştiyen din en hilveşiner li rojilate deryaya spi hatine bicihkirin da, ku İsrail'e ji her erişeke muhtemel a Tehran'e bi parezin. Di heman demede bistuse balafiren şer en Amerika'yı li baregeha esmaniya muefek seltan ali urdinene. Rojname di beje pisporen leşkeri di ve baveriye de, ne kuşandina balafiren ea hecdeh G. Growler, en ku taybetin jibo tekdana radaru pevendiyan, nişana yekeye ku Amerika dixvaze vera kin ve yen parastine tekbide. Her viha, hebuna balafiren legerin rizgar kirine yen veki HG sedusi G, ama jeke, ku Pentagon peşbiniya operasyonen metersidar dige, ku tede pevisti bi rizgar kirina İran pelotan eje. Ligori kovara National Intereste Amerika'ye, evkom kirina mezina hezan metersiyeke mezin bi sueretine, jiber ku her pevçuneke biçuk ali deryaya umane yan tengava hurmuze, dikare bi lezbi besedema şereki berfireh. Ligori kovare, diroka nakokian nişandaye ku dema du velaten mezin hezeke zede li heremeke tenkom dikin, ihtimala xeletiyen tekniki yan tegiştina şaş apeyaman zede dibe. Pispor hişyari didin ku eger Amerika des bi erişe bike, İran detene bi parastina asmani nemine. National interest dibece, di ihtimala derketina şerde, dibe ku Teheran plan bike, komen çekdar en neziki sweyen lihereme han bide, ku eriş bikin, u evji dibe sedem ku şerji çarçoveya der bigeir hereyeh İran. Tevi ku beşek şişiyanen İran'e, di şereh Zirana 2025 ji hole rabunji, depoya muşeken İran'e hinci bi bandore. Fabian Hinz, pispore bernameya muşeki, dibece ku piraniya muşeken balistik en kurt menzil en İran'e bi awayeki parastimane. Ev muşek bi taybeti jibo ledana baregehen Amerika'ye yen lihereme u bajaren İsrail'e hatine çekirin. Ev revş didemeke deye ku roja ine Witkoff u ebas Irakçi li Türkiye'ye dicivin, u ev civin veki hevdana davi ya diplomatik deditin, da ku re liber her şereki dinavbera giranka dev evere revş didemeke.